Mbebasha inimero ni umuntu bagiyemo akajobu ko atani izina yanditseko. Allo Allo, nizere ko mwamenye. oya ni muri bande? Ndi Yesu wo mwijuru. Yesu Ego. Yesu Kristu Basha Nazareti. ndabonekewe basha. Ego nukuri uyu munsi wewe watoranijwe mu bandi bantu. Hewe nukuri rero ahubwo ngiriye kutaranakupa. Reka ndakubwire nukuri ibukene uranyisha uwo bandi bose bapfa gusenga rimwe gusa ibizungu ibyo babaronse imiduga ngiyo jewe narafukamye amavi ari mu gukoboka none nturambigwe nagenda gusaba ikintu kimwe ndabumfashe kweri Basha ushaka ndagufashe ego ngomba nukuri unyarutse nanje mbe mu bandi Rabizi ego ahantu mbona heza woba kandi ukabaho mu munezero w'ibihe byose utababaye kandi utarushe ni mwijuru ego mwijuru yo nushe ntaho bakiza kandi nanka kukubesha inzu zirubatse ibyo wanyu mwakoze neza birahari hama nashaka ndakubwire yuko kugira ushike yuri iyo ndi jewe utegerezwa kumanza gupfa. Allo oya nzogenda hageze